pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novi klip na mom kanalu. Danas ljudi snimamo opet build challenge sa unataricom. Izvinite što malo loše pričam jer štucam. Znači ljudi u prošloj su napravili ovaj stadion. Da. Gdje si ti? Aha, vidim te. Kako me boli od štucanja. Una, pomozi mi. Šta? Pa da ovo račistimo malo. O, vidi. Pa ne toliko. Ne to, joj, glupa. Rećemo imam ovaj gre blok, pa ćemo onda da... Dobro, to ćemo kasnije. Sad ćemo mi da nastavimo ovo da... Kao što vidite ljudi, dakle, ja kad prokopam ovo, dole ću, ajde da vidim gdje će se stvorim kada budem skočio dole. What? Tačno ovdje kod stadiona. Joj, to je moj stadion. Ovdje, gdje si ti? Tamo gdje gradim onu rupu. Gdje, ne vidim te? Aha. Ljudi, znači, znate da ćemo mi da počnemo jedno preživljavanje. Ovo će biti, ja mislim, onako da će biti dosta manja građevina od stadiona. I evo ljudi, otprilike ovako izgleda. Pomerimo nam. Znači ona počnemo, još malo ovo da produžimo. Šta? Evo dosta. Šta sad uzmem? Sad uzmi ovaj drugi beli. Ok. I šta sa njim? Da gradiš planinu kao ovdje. Aha. Moja veća. A ne, ovo će biti sve jedna planina. Stavit ćemo kao malo ajsa. Ovdje vidi moju. A pa nemoj toliko Una. Evo, na primjer. Ovolika. Nismo. Čekaj, nemoj to. Ovdje vidi zid. Super, samo još ovdje. I ovdje će kao da bude još i neka kao
kućica mala. Ja sam osjetio da može ovdje da se kliza. Tako. Pa samo ovako lagano stišćeš. I brz. I može malo... Nemoj junak! A što? Će on bude neka kućica. A neće da bude vrata, stvarno. Tu. Ništa, nastavljamo zid. Tako. Gdje si ti? Što treba? Ja istrašim. Što je to? O, nešto što misliš. Hoćeš da mi pomogneš? Hoću, nego ne slušam. A gdje ti je kao ona rupa? Ne, nećemo vrata da bude cool. Onako kuće bez vrata. Uzvrati li je tako rekla fakt? Oh my god. Ovdje su kao neki šestovi. Ljudi, kako se vama ovo sviđa? Ja ne znam. Ali meni izgleda dobro ova planina. Šta vi kažete? Da stavimo rernu. Činako da živi. I mogli bi da stavimo još nešto. Nema mesta. Ne, mogli bi da stavimo ljude. Da. A čovjek je gore na spratu kao. Ej, da stavimo knjige. Una, nemoj da pretjeruješ. Ajde, da si ti. Joj. Mamo, kad će živim u toj kući? Pa i meni se sviđa iskreno. Tako da sam prozor, bre. Bakje? Sada stavimo kao neki krevet. Ja ću pravo. What? Ice se topi. A što je to ajs? Knjiga? Ne, nego led. Ovdje će bude Otopio se. Leta, vidi. Led se otopio. Prozor. Šta će nam prozor? Ne može prozor. Pomeri su nam. Evo sad ću nam. Pa, to bi bilo to od ove građevine i od klipa. Ja sam uživao, ako vi jeste slobodno ostavite like, subscribe i samo da vas obavestim da će Una možda u oktobru Kad napuni 5 godine. kad napuni 5 godina otvoriti svoj YouTube kanal. Tako da
Tako da ću za 24 sata da izvršam moj kanal. Tako da me svi zapratite na Facebooku. Šalim, sad ne bi bio takvi dubrava koji poštovanje. Bez svega pozdrav svima. Ja sam kod Donita. Nemoj. Ne dadimo ništa. I ljudi, to bi bilo to od ovog klipa. Pozdrav. I da, ljudi, sada sledi reklama za jedan YouTube kanal. I gdje ste, ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas, ljudi, snimam drugu epizodu. Evo, znači, reklama za ovaj kanal. Jaja do jaja. Ja prošle vidim, ja sam Filip Bro. Svi ga subscribe-ujte. Znači, kucajte, on je tek početnik i baš ono ne zna da snima. Pa da, ne znam baš. Ali ću da snimam neke igrice, ali... Snimat će on, ja ću mu pokazati. Snimam ovako neke dobre klipove imam. I to bi bilo to, ljudi, od ovog klipa. Pozdrav.